Angeke ngiphinde futhi ngenze le phathi ngicacise kahle. Awukho umuzi okuphoqele ukuthi ufakwe umsamo wakomunye umuzi komunye umuzi. Angikuphinde ngoba ngiyazi ukuthi kunabangakuzwa kahle bayaphuza abantu abanye uqonda inkulumo. Akukho la ukuphoqa khona ukuthi kwaNgobese kungene umsamo wakaMkhize kuze ngenze isiboyela abantu bezwe kahle. Ake ngithi uhleli kwababa ungomunye sefile ikhaya koma wakho udinga ukuthi kube nekhaya komani wakho liyafunakala kuwena mhlawumbe kanye kumele livuke ngaphansi kwakho kodwa futhi abazali bakho abakweleti into enjalo iyenzeka kuvela ukuthi lapha ikhetha noma isalukazi sithi cha alivuke komalume alivuke mhlawumbe ningayenzele komalume kusuke kudingakala ukuthi emudangwini ngaphandle kwalowo muzi bese ke uwakha umuzi wakaMkhize ngihlale ngichaze kodwa ngihlangana nawo mihla namalanga angazi abathandaza ukuhlola kubona bahlola ndlelani kanti angisiyena umthandazi and angifaki futhi inhlabathi eparishini labathandazi kuningi engikhola khona emsebenzini wami kodwa lowo ukuthi abantu bakhe izindlu egcene lodwa befaka umsamo kwesinye isibongo soze wenzeke lokho ngisho singaphila kusiphi isikhathi. So ngithi angiunqande futhi lomkhuba angazi kwesingaki le video hleze ngichaza ukuthi uma kuphoqa ukuthi yenza ikomalume bakho lakhe ngaphandle ngeke igceke lodwa lifake imsame u2 soze ngoba makubulawa imbuzi la ekhaya ibulawa kaMkhize ekubeni kukwamzobe noma kukwaNgobese bazothina abantu bakaNgobese noma kaMzobe uma kubulawa inkomo ibulawa kusiphi isibaya esibayeni sakwabani bazothina abantu bakaNgobese kube kubulawa inkomo iqonde nomsamo kaMkhize. So lonto ayiyakho isense ayiwenza umqondo nawe ufune ukuyibuka umuntu ngeke akusoze kuze kwenzeke noma kuthiwa siphila kusiphi isikhathi. So ke ngani zakwethu uma nje kuukuthi kuthiwa kufuna likomalume bakho kudingakala ulakhe ngaphandle emdangwini ngoba mawuzalwe komalume kuyenzeka kufunakale umuzi wakini ufunakale kuwena ngishabazi bakho sebashada ngoba wena uyingane etholele komalume ezalelwe khona yakhuliswa khona. Abanye babo into ebuye bashaye balimaze kakhulu ababongwa komalume babo uthola ukuthi ngisho umuntu esewahambe kubo kulokhu kukhalazeka isalukazi lokhu sikhalile sithi umzukulu wami ngayikhulisela because ababongwanga besaphilo ngakhona bese kamalume kwenziwe ilokhu za lapha umcimbi kugaywe kubulawa isilwane kubongwe izingane etholakale khona komalume esidalweni sakhona. Siyabonga ukuthi isigcine abantwana naba sabathola saphumelela noma sabazala bayabongwa abantwana esibongweni sakomalume laba sebezalwe khona bese futhi mangabe sebephilonga ngababa ngosemthethweni kuphinde kwenziwe ke manje ke imbuzi yokuthi sebefakwe esibongweni sala ekhaya ngokusemthethweni nazi izingane la ekhaya zibhekene ezala ekhaya nalezi sesizalwa khona leso sibongo lesesisha ngeke ufake umsama kwesinye isibongo azizona abangani zikanselene noma zinomdlelwane bekuthi kwakukhona abantu babethandana hayi ngoba zingabangani noma singaphila kusiphi isikhathi once nje kwakho umuntu okutshela ukuthi yakho umsama komunye umuzi phuma kulowo muntu out ubuhle le ndawo wrong ngoba kufanele ukutshela ukuthi kufunakala isibongo sakomalume kuwena and ngeke wenze lutho ngaphandle ukuthi uzifuse kodwa iplan enginayo yenza kanje thola isite uthenge isibongo thola isite ukwazi ukuthi wakhe isibongo sakomalume bese uyabafaka ke uma ukuthi ninayo indawo batholela inxiwa basikele inxiwa ngaphandle kini hayi umuntu wakwesinye isibongo afaka umsama kwesinye isibongo ngeke ngoba ngiyibuza ukuthi makuthiwa kuba inkomiwa kanjani uma kuthiwa kwenziwa umsebenzi wembuzi egcene lotha kuqongozela kanjani kwenye indlu emzini wenye indoda kanti lesike sithi inkunzi ezimbili ayihlalela esibayeni esodwa sasiqhamukaphi ngoba phela sikhona sike njalo kuthiwa inkunzi ezimbili ayihlayelana esibayeni esodwa kodwa manje mangabe sekuziwa ngapha ngasekutheni kumele kwakhiwe komalume sekuyenzeka nivuma kanjani into enjalo abafethu abathandazi basobe besilekelela entweni abakwazi ukuyibona ngomoya kodwa imiqondo yethu iyasebenza nathi singabantu imiqondo phela hayi ukuthi imiqondo asinayo angeke wakhe isibongo sakomunye umuzi kwesinye isibongo letho ngihlangana nawo mihla namalanga babe ngifonela eqhawe manje lapha nginenkinga njengamanje kuvela ukuthi kumele ngakhe isibongo sakomalume so ngeke ngilanga join life wakho lapha ngakubona ukukhuluma indaba komalume kodwa manje nami ngiyathothi iyavuka kumina
So ke manje umthandazo uthi ngilungile ngakwakha la kababa. So sesizamile ukuthi ya manje siyenhlele ukuthi sakho round la khona kababa bese siyacela sinxuso kababa ukuthi sibeke umsamo wako wamalume nokuthi into enjalo ayivumeki. Ayenzeki into enjalo 100% kusho mina. Wathi ke kwathiwa umthandazo tshenti yakhe lonto egcele lodwa khohla munu akuyena umthandazo right lo. Lelo site ugejile. Mhlawumbe nga right ngokunye kodwa lo site ugejile. Into ongakwazi ukuyenza ukubeka ngaphandle komuzi wakuleso sibongo. Ungakhona ke ngisho bathiwa vele igceke aminjalo ngisho ngathiwa vese indawo ya ibhilonga kini. Kodwa mangabe ucelile uthi ucela ukuthi ubekelele inqoba leli uyacela besikela bakomalume bese bebabeka. Ngeke uze clashe, ngeke uze kube namkhuhlane, ngeke uze kube namsindo. Kodwa once wafaka emsibayeni amikele emsamo hodwa egcekeni lelodwa imsamo u2 soze akuvumelekile nje kanjalo. So ngiyacabanga ukuthi lapha angani noma ngiyagcina ukuyichaza noma sophinde futhi ngiyichazeni ngoba kuyapho ukuthi amanye amavidiyo benamaphathi ukuze abanye abantu bawaqonde be-understand ukuthi awukwazi ukwenza imsamo u2 esibayeni esisodwa noma egcekeni elilodwa uma kuyafana manje isibayeni zoba kusoba indawo yodwa awukwazi. Once kwathiwa ngefaka idalo zakomalume yakhe indlu yakomalume akwenzeki ngaphandle makufunakala indlu yesalukazi esimbethe lowo muntu lo ngoba nakhona esebenza ngeyidalwa enabantu abadala kuyena lowo gogo lowo omnikeza lo msebenzi uthi ngoba esemzini wakhe eganile akaqhubeka usebenze. Kodwa nakhona futhi hayi ukuthi uzobenza umsamo cha, kuzobe lokho kuyisigodlo sendlu okuzolandwa khona kugogo kaZobi kethi nayi cha indlu lapho ozothi uma ngabe kufika abasendaze ekhanyisa ikhandlela ekhuleka acele kusona leso sigodlo leso ngoba vele sentombi endala emembethe okuyiyona efuna enze lo msebenzi. Kodwa hayi ukuthi uzobe akhe wafaka idalwa zakulelo khaya lelo. Ngeke ngani zakwethu ibambe endle kahle lenkulumo. Once kwaqala kwathiwa yenza idalwa zakwethu sifake isimsamo siphambene nosiko phika ume ngenyawo zombili ngeke uze kukwazi kwenzeka lokho kusho mina. Ngisho ngabe kuthiwa khona umthandazo usukaphi noma kuthiwa khona inyanga yakuphi othi izokwazi izokuhlanganisela yona kwenzeke lowo muntu ukhokho uvula wathi wasakabani. Ngisho ngabe uthi ubuya kuphesha kwelwandle kuthwaseni ngisho ngabe wathatha 90 years olwandle angeke kwenzeke ukuthi egcene lodwa kube nemsamo u2. Ngisho ngabe lo muntu wathwasa kwabani ngeke kwenze into enjalo. Lo nto izokwenzeka izokuphambanisela into zakho ngoba imsamo inkunzi ezimbili ayibuse sibayeni esisodwa ayisoze futhi singaphila ngasiphi isikhathi. So ke ngithi angivimbe lo mkhuba ngoba ngiyabona ngiyaqhubeka ngihlangana nawo ngiyaqhubeka njalo ngithi ngaso isikhathi ngihlangana nawo lo mkhuba angeke kwenzeke soze futhi kwenzeke ngoba isibongo nesibongo siyayimela kunezizathu. Ngiyabonga ngethuba.